Күнжелес каналы bir ayday Soquluq mal bazarına kelgen жоқ. Dерлік келбеген өске, бүгін келбеген өске 5 жұма болмақ. Толығы менен 4 жұма келбедік, андан ашықшасы менен. Hazır uylарды көрсетіп береміз. Қандай өзгөрі болып тұр, байқайсыз. Мен білішімше адам өте көп. Но элита уйлар тізіліп тұрады. Soquluqтың өйде тарауында. Ош өзгене кеткен камаздардың өйде тарауында. Қоғыздығын қарағылай. Бұларды сатып алса керек, анан бұл жақты элитарият деп қояды. Кейбірлер бұл жақты жамандайды. Өле сатады деп. Кейбірлер жақшы уйлар керек, бұл жақтан алады. Мына көріп атышатады режелер келіп. Har qanday. Qanday bek? Yaxshi. Satadasiz? Satuvdanmi? Qaysini? Жалғыз өзіне? Өзіне. Kunajin. Bizde tuğan. To'ylak. To'ylak. Qancha bo'ladi? 100 ming so'm. To'ylak bu kunajin o'xshaydi menimcha. Jelinderini qo'zg'ab qo'yib turanda. Qat'iy to'qoluylar bilmadingiz? Yo'qlar bilmayman. Qo'sh. Так, bu bazarga qani kirib ketelim. Чернопестрый turadi. Jelinderi sozilib. Bu kimden bo'ldi ekan? Şu Soquluqtың çılçası ile qiynaytdı adamdı. Soquluqtың çılçası. Tak, bunu dedi. Golishtina sizdeki. Ha? Golishtina. Onu qanchaga satayın da otasi? 150 so'radim. 150. Bu жақта kunajini var ekan, bu kunajini qancha? 135. Sütni qanchadan beri o'tadi endi bular? Hozir ham azile deydi. Endi lot o'xshaydi da. Nagolsin ekan. Siz Oq uyni qancha deb o'tasiz? 70 uy ko'tarildi, tushdi bozor qanday bo'ladi? 70 ha? Tosma bo'roqqa bozor. Mal ko'p. Biroq odamlar ko'p o'xshaydi-ku? Yo'q. Sizchi taqsirim. Qaravoy. O'zidan o'xshaydi bu. 70 dedi. 70. Sütü qancha chiqadi ham uni? 5 litr. 5 litr deydi. Bo'g'izda? Bo'g'iz madadan Qaravoy. Ta, buni so'yukli uylarda da ko'rsatib qo'yaman. Sütü bayib ketgan o'xshaydi. Bayib ketganmi? Jel. Anancha, siz solib solgansizmi? Solib. Bu qancha bu Oq uyimiz? 85 lira. 85 ming so'm. Yüz qarab qo'yingizlar. No sement olagan. Bu taqsir qandaysiz? Assalomu alaykum. Sement oldi qancha deb o'tasiz? 90 deb chiqamiz. Bu жақты qo'ja Rossiya привозной bu. Rossiyadan sotib olgansiz. Turkob keldi-ku? Jo'da sotib olmadingizmi? Turkob kelgan. Sement oldi. Qanday ekan ana bularni boqqan? Bilmem, yaxshi-ku. Uyda boqdingiz, to'g'ri olib chiqdingizmi? Yo'q, vaqtida. Uyda, ha? Shu yaxshilab berar ekan? Yaxshi bergansa, menda inim qarmagan men. Hozir to'pa sotib olaman. Ha, siz sotib olasiz. Qancha deb o'tasiz buni o'shanda? Qancha deb o'tasiz? 95 deding. 90 dedim. 90. 75 ga birosin dedim men. Ha, sherigini va? 75. Bazar. Bazar qanday anan? Bazar bo'lyapti, yaxshi. Yaxshilab? Tak. Alındı. 70. Oh, jelinder tanka o. İçi polny süt. İçi polny süt. Sılçanı qarab qo'yasizlar. Bu tikmiz qo'ng'ir qancha bu qo'ng'ir? 70. 70 ha? Süt qancha beradi anan bu? 10 litr. Bu Qashqavoy var ekan, Qashqavoy. Bayib ketgan o'xshaydi. Biraz arqtab qolibdi. Sizniki qancha? 55 biladi. No qaravoy. Ha. Mana Targ'ulida bor ekan, Targ'uliy. Qancha süt beradi? Qaysi? Buni Targ'ulda 6-7. Hozir bayib o'tadi-da bular. Ko'ysa 15 beradimi? 15. Jang 15 18. 15-18. Qancha so'rayapsan bu?
60. 60. Satırayın da atasın. Tak. Men yaş huylar tarap otamın. Kunajınlarga. Andan keyin torpaqlarga, je buqalarga qo'tarilamiz. No buqalardı. Ko'rib o'tdik. Buqal bag'asdi. Qancha buningіз? 42 deydi. Tabii urg'acha ekan. Siz buqani qancha qaldingiz? 45 ga. Qara buqa 45 ga alınıp. Buna oldu. Etke baqqan. Chaqanroq buqa ekan. Sizniki qancha? 45. 45 lira. Ovada. Süzdü ya, süzdü. Buldagi chaqanroq, jashiroq buqa ekan. Süzsem deydi ku. Siz qancha so'rab o'tasizlar buqa? 40. Qanchaga bermay qo'ydingiz o'zi ertamen? Ertamen 35 ga. 38 deb attınız o'zingiz. Tartışanan ketdi. Geçti. Başqa jaqdan ko'rayin deb. Bazar жақсы-ле? Düşüptü, ko'tarilibdi. Funajın qancha oldu? Oh, 54'ten oldu. 54. 54. Burada keçiyip geldi o. Kaç aldı ataya? Hani yap geldi? Kolunu menen geldi o. Tak yol jaup kaldı. Kayaqdan çıqabız. Men aqtından. Ops. Ayılda жүргөн десе. Samurdan gelgen ayılda жүрgөн. Өтө төбүң го. Буга канча сиздики? Жаш баасын айтып коюңуз. Baası kaça bunun? 60. Çoğun bak bu eken çoğun. Tak kunacın. Buqa oldu. Kunacın eken. Kunacındanız kaçadan? 50 boluşu değil. Hani desin? O. Şimdi arıqıрақ buqalar tuğanlar. Muşlar da sıra koyup arıqıрақ buqalar. Bunlar kançadan özü kırık o? Kançadan bunlar? 3 ay 100 ga berem. Biri sur kaç eken ha? Ha, birle uçtuk alasın. А сколько спрашиваете? 100 прошу за пару. За пару, да? Buqalar. Жаш екен, бирок сүйеміз. Бұл жақтар содалашып отады. Мына buqalarda. Дүң содалашып отады окшойт. Sizin buqalar qancha? Menga 40 odam bor. 40. Sizdiki-chi taqsir? Menga 35 ko'rib. Urg'achi u bu? Ha, erkak ekan ha? Qaskina? Kunjalesdi. Ova. Qanday deysiz? İki yıldan beri жүрөбүз го. Нолар сemiz ekan. Тоодон түштү же бактыңызбы? Тоодон түштү, а? Тоодун байламасы. Токтогулдун байламасы. Канчаны алып келдиңиз анан эртең? 45 та колга. Саттыңыз. Канчадан болду эми, сыр болду. Ноларбы? Экөө канчадан кетти? 48,5. Но жатка менен мунулар 48,5-на кетти, сemiz. Булар эми канчага берейин деп атасыз? Чоңдорун сатып берипсиз? 45 болсо. 45 болсо дейт. Siz берем да. Базар көтөрүлүп калып, түшүп калыппы? Орта. Бирок мал өтө көп экен. Агый жакшы уй алыныптыр. Артынан куу бар, баасы сурап коёлду. Артты карабай кетип атат го. Мына букалар сурап. Канчадан кургу? Канчадан сурап атасыздар кургу? 50 surap atады, endi. 50? Yok, sen bağlıgan bir kadar. Так. Kançadan? Semiz kunajınlar ekan ha? Buna oldu
Qaysi? Ha bu arzanroq mı? 35 ming so'm. Nega urg'achilar arzon bilmedim. Semiz bo'lsa dag'iji, urg'achi maldan eti de arzonroq bo'lsa kerak. Men alacağına jetpeyt o'xshayman. Buni shu yerdan so'rab turib aytaman. Yosh torpoqlar. Çöp ko'p bo'lsa borib qarab qo'yinglar. Sizga qanchadan taqsir? Kurgo. 30. Qancha qaldingiz taqsir buni? Satayında. Yosh torpoq. Men bakmay qoldim, quvanda. Ketdim buqalar taraf qaramın. Buqadagı öte köp. Ne olacaklar bunu boşap qalsa buqalar satılır. No taqsir. Bir buqanız qaldı mı? Qanchani sattınız hem? Sır bol bolsa. Ertenen beri deyim da. Bu qancha bulayım? 28. Şu buqalarni bilip qo'yan, so'raganlar ko'p da. Ta, shunday buqalarni qanchadan berdingiz? Shunday et turlarini. Shunday bo'yli biroq et turlarini. 55dan. 55dan berdingiz ha? Onunday. 9'u sattı erten. Siz qaysini aldınız? Siz satib o'tasizmi? Qarab o'tasiz ha? Ne olacakda da qarab o'tadi. Jaylodan tushdi-yu aka bular. Jaylodan tushgan aka bular. So'rab qo'ying ha. Qanchadan kurgoy? 80. Buna çoğunları 57'den. Tabi bunu Tokol buqa var ekan. Qancha bu? 90. Qanchani sattınız ertenen beri? Sen shunday buqalar mı? Budan kishine kerak ekan mana ulardan. Qanchadan bo'ldi anan? Sirbol bo'lsa. Yo'q, narxlarni qanchaga sattınız? 54 ta sattım. Bulardan kishine ya? Nondaylarmi? Yo'q, nondaylardan. Bir jarım istedi. Nondaylar ha? Endi 2 yaşında bular. Bir jarım yaşında. 54'ten deysizmi? Arzon deysizmi? 10'dan berdim. Hadi. Perekushterga. Ha, perekushter. Yaxshi. To'dan tushdilar ular shunda. To'qtovdan keldi. O To'qtovdan ko'p kelib turib, bularimiz qanchadan endi? Bular 70'dan. 70. Buni kishine kerak-chi. Alam emas. Tasdik emas-ku. 8 satgan bo'lsangiz 4dan sotib ketayotgansizlar da. Dumbas. El tutun. Arzon eti onlar. No, to'dan chiqqan buqalar. To'dan olib chiqdingiz sizda? Qanchadan endi bularimiz kurgo? 45 dan so'rayapman. 45 dan ha? Sattıngiz betenen mi? Sir bo'lsa bir 10 Birek bo'lsa. Shundaylar. Qanchadan bo'ldi endi? 44 dan ketdi. Semizleri. Shular semizler ha? Kunjelesdi. Qatar menen tiziletdi mana ular, bunalarda so'rab qo'yingchi. Yo'q, meniki emas, qanchadan bo'ladi? Sen so'rayni tutmayman, bu siznikimi taqsir? Buqalaringiz? So'rab qo'ying endi. 65 dan deydi kurgoy. Tizipsiz qo'ch chekadan. Yomon ko'y buqa. Etke layiq tashilgan buqalar erta menen. Misali bo'yim onday, biroq tolsa bu cho'ng ko'rinadi. Shunday qara buqani vitamin men birinchi kirganda no'ga o'xshash. Biroq semiz o'ta qattiq to'lgan. 100 ming so'm qoldi da, etga tayyor bo'lgan. Shunaqa bo'yini ko'rdingiz-da, semizda da cho'ngroq ko'rinadi. Xuddi o'shanday buqa olchi. 70'ga tartıyor taqsir jamon. 70'ga. Sodan qizdingizlar. 70'ga chamalyapti. Rossiya o'xshaydi bular. Bular qanchadan bo'ldi? Vallahi ko'chib. 25 ming bas. Bunu qara buqani so'rab qo'yingchi. Qara buqani. Qanchaga bermay qo'yotasiz sen buni? 58'ga berdim. 60 ga beramda otasiz. Qara buqa. 100 ming alingan buqani ko'rsataymi tuğanlar? No buqa 100 ming so'm bo'ldi. Erta men shitga chay ichgani kelganda no buqa 100 ming so'm. Mana shunday. No cho'ng buqani ko'rishib o'tasiz. Al o'tasizlarmi? Satot qancha beryapsiz?
320'dan sürüp atабыз. 120. Мына сатылып кетти, а? Bitti menen. Men kelgende satылып атат эле да. 1000 сом машинага кой бер деп атат эле. Сен тоголок 100 кылып кой деп содалашып атат эле. Ооба. Ошондо тоголок болду. Ошондо 100 000 болду. 100 000 мына буга. А эмнеге ушунун арыктары арзандагы эти өтө кымбат болуп атат? Ошондо жем-чөп кымбат болгону багыш кыйын. Жем-чөп Semizi kımbat arzan öteli arık. Ya, arık öteli arzan. Bunu kança bolot oşonda? 112 000. 112 000 berbe atası şoğa. Berбейт. Bunu oňuzçu tok. Tigi bu iş 130 000. Buruş 130 000. Bu dayar bolupdur ha? Paltaraşka bu? 2 yaş. 2 yaş. Buruş 130 000 so'm. Bunalar sizden emesiz ha? Yok bular bizden emas. Bağısını da bilbediniz. Bular satıldı 83'tü. Etken. Yok bundayla bakkan. Ha bakın 83 000 so'm. Siz sattınız ha bunu çekedegini ettemeden. Bu kişini gördüm öyle de sen de. Ben turgan bu yerda. Bala sattı. Abdullah degan bala sattı. Sizni gördüm öyle de. Toğolak kıl dep. Toğlağın narkosu. Şu çekedegi. Evet, tuğanlar. Sizler gördünüzler, Sokulukdagı uy bazar menen ücret tanışıp çıktınızlar. Biz hem eң akırgı çıkarılışız, koylarga ötöbüz. Neyse koylarga o gün çıkıp atkanda geliş gerek, o şolakta kızı bolot. Dağ bolot. Hazır atayın men ayağında geldim. Saat hazır 10 boldu. Bu kesте janakı koylar arzandap. Menikini alıp koyuçu, sırasına satıp geçiş gerek degende köyrek bulup da. Je erте менен эрте таң атпай келиш керек, күрүң бараңда, күн чыга элегинде. Ошол кезде жакшы болот, андан кийин 8-9 да слабыйлайт. Кайра 10 күчөйт да. Уже жок кылыш керек болуп калат да. Канча калдыңыз текен? Союшка да? Улака. Бирок эти бошураак экен. Кана кийинки чыгарышка өтөлү, көрөлү.